Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ano kwihangana. Turababwira ko ubu inkuru iri kuvugwa n'ibyago ku Banyamerika, aho abantu 6 bamaze gupfa. Turaza kumenya icyo bazize. Muri Thailand inzovu yagize stress yica umukobwa wari urimo kuyuhagira. Umugabo n'umugore we bishe abana babo nabo bahita abiyahura. Turarebera hamwe icyo abiciye, hanyuma kandi turebe n'ibirambuye byose bivugwa kuri uyu mugabo n'uyu mugore we. Ngizi inkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uru agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira, ariko turanashimira mwe mwakoze subscriber ku Ibendera TV, mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa ariko namwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo cyanyu hano ku Ibendera TV. Nitwa Anakreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Amarira ni yose ku Banyamerika. Ubukonje bukabije bwugarije leta nyinshi izo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibura abantu 6 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Iki gihugu kiri mu bihe byitwa winter, birangwa n'ubukonje bukabije, aho bukomeje guteza ibibazo muri leta zitandukanye. Hamwe na hamwe gukora ingendo bikaba itari gushoboka. Ibibuga by'indege bimwe na bimwe bikaba byafunzwe, ndetse ahandi akaba nta mashanyarazi bafite. BBC ivuga ko abantu 6 bamaze guhitanwa n'imbeho ituruka kuri iki ikibazo. Umurambo w'umugabo wasanzwe aho yari yikinze imbeho inyuma y'imodoka mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bukaba buri kwemeza ko yishwe n'imbeho ikabije. Kugeza ubu abantu hafi 250 nta amashanyarazi bafite muri ziriya leta 6 zibasiwe n'ubukonje. Mu bice bimwe na bimwe BBC ivuga ko hagaragara icyizere ko ubuzima bwagaruka vuba, nko muri leta ya Kansas ibibuga by'indege byongeye gusubukura imirimo y'ubwikorezi bwo mu kirere. Iyi leta yagize urubura yaherukaga kugira mu myaka 30 ishize. Urubura bagushije rwageze kuri santimetero 28 hejuru y'ubutaka. Hari naho rwageze kuri santimetero 46, aho ubushyuhe buri munsi ya degre Celsius 17 munsi ya 0. Nukuvuga ubukonje bukabije cyane, aho ubukonje buza munsi ya 0. Leta zibasiwe cyane n'iki kibazo harimo leta ya Texas, Missouri, Kansas, Virginia na North Carolina. Ingendo z'indege 2,200 zarasubitswe nk'uko BBC ibi itangaza, aho ibikesha urubuga fightaware.com. naho ingendo 23,000 zikaba zarakerewe kubera icyo kibazo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amashuri ya leta n'ibiro hamwe na hamwe byagiye bifunga imiryango kubera ibi bihe by'ubukonje bukabije.
ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukwaho kandi bikaba bikomeje guhangayikisha abanyamerika. Mu gihugu cya Thailand inzovu yagize stress yica umukobwa w'imyaka 22 wari uri mu butembere ubwo yari arimo kuyoza yasohokanye n'umukunzi we mu kigo cyita ku nzovu cya Kof iyo Elephant Care Center ni mu gihugu cya Thailand. Kuwa gatanu ushize nibwo Blanca Ojaguleni Galicia w'imyaka 22 ukomoka muri Espagne yishwe n'inzovu, ariko impuguke mu kwita ku nyamaswa zikaba zatangaje ko yamwishe kuko yari yahangayikishijwe nuko yahuye n'aba mukerarugendo benshi. Galicia wari umunyeshuri muri kaminuza ya Espagne yari yasuye Thailand, akaba yari ari kumwe n'umukunzi we waniboneye iyo nzovu imwica imbonankubone. Parike y'igihugu ya Thailand ivuga ko kuhagira inzovu ari igikorwa kizwi kandi gisanzwe cyane kuri ba mukerarugendo muri Thailand, kandi icyo kigo cyita ku nzovu kikaba cyemerera ba mukerarugendo gukora ibikorwa birimo kuzigaburira, kuzuhagira no kugendana nazo. Abaharanira uburenganzira bw'inyamaswa banenga ibyo bikorwa birimo no kuzikarabya, bakagaragaza ko bihungabanya imyitwarire yazo bikazihangayikisha ndetse bikaba byanazikomeretsa. Umuryango urengera inyamaswa ku isi mu bihe bitandukanye wagiye usaba Thailand guhagarika ibikorwa byo kororera inzovu ahatarabugenewe, ndetse inzovu 6 mu 10 ziba muri ubu buzima mu bihugu bya Aziya zigaragaza ko zitabwishimiye. Akaba rero uyu muryango ariyo mpamvu usaba iki gihugu cya Thailand guhagarika ibingibi. Umuryango utabara imbabare nawo watangaje ko izi nyamaswa zigira ubwenge kandi nazo zibabara zikagira amarangamutima ku buryo kwihanganira ibihe bigoye bizinanira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Espagne José Manuel Albares yavuze ko ambasade ya Espagne i Bangkok izatanga ubufasha ku muryango wa Galicia yaba mu bijyanye no gutwara umurambo ndetse n'ibijyanye no kumushyingura. Inkuru y'akababaro rero ubwo abo mu muryango wa nyakwigendera abihangane, by'umwihariko uyu inshuti ye wanapfushije inshuti ye amureba amaso ku maso. Mu yindi nkuru umugabo witwa Anup Kumar w'imyaka 38 n'umugore we Lucky w'imyaka 35 bari batuye ahitwa Bengaluru mu gihugu cy'Ubuhinde bishe abana babo bakoresheje uburozi nabo bahita abiyahura barapfa. Kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Mutarama muri uyu mwaka w'2025 nibwo abakozi bakoreraga Anup na Rashiki imirimo yo kubatekera anabitaga kuri abo bana aribo batanze amakuru nyuma yo kujya mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko bagasanga mu bagize umuryango bose nta n'umwe ukiri muzima ahubwo bose bapfuye. Mu iperereza ryakozwe na polisi ikorera muri Bengaluru mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere cyagaragaje ko umugabo wari usanzwe yikorera mu kigo cye kigenga gitanga serivisi z'ikoranabuhanga yasanzwe mu nzu n'umugore we bapfuye biyahuye nyuma yo kwica abana babo nabo bakimanika. Amakuru avuga ko abo babyeyi nyuma yo kwica umwana wabo w'umukobwa ufite imyaka 5 witwa Anupriya na musaza we Priyanshi wari ufite imyaka 2 bimanitse mu mugozi barapfa nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo mu Buhinde.
Hanupa n'umugore we bapfuye bamaze kwicisha abana uburozi, ndetse bikavugwa ko aba babyeyi bakoze aya mahano kubera gutakaza imyitwarire mboneza amyitwarire biturutse ku mibereho y'umwana wabo wari ukeneye kwitabwaho no gufashwa kubona ibyihariye mu mibereho ye. Ibyo rero ibirimo kuvugwa, aba rero bakaba bamaze gupfa bose. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twagarukagaho hano ku Ibendera TV. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi, twizere ko mukomeje kugenda amunogerwa na gahunda n'ibiganiro bya Ibendera TV. Turabibutsa gukora subscribe, mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Niba wifuza gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Inimero yakira butumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugira amahoro, muhaye muronke, Imana ibarinde.